Today is the International Day of the Girl. This year is especially significant. It marks 30 years since the Beijing Declaration and Platform of Action, a landmark global commitment to gender equality. Today we are therefore reminded that empowering girls is not just a goal, it's a global imperative. As UNICEF in Timor-Leste, we are inspired by the many girls whose dreams are bold and transformative, from supporting their peers, challenging harmful norms, and shaping the future with courage, creativity, and conviction. Yet, while the powerful contribution of these girls give us hope, the broader reality is that stigma, discrimination, and persistent social and economic inequalities continue to hold many more girls back from realising their full potential. We therefore call on all stakeholders, government, civil society, religious bodies, and communities, including families, to create safe, inclusive spaces where girls can express themselves, fulfill their dreams, and lead change. Ami-nia Direitu, Ami-nia Lian, Ami-nia Mehi. Olá, haunenaran Lucrecia, hausi município Oikusi, no hau anesam foi inside nebe halu advocacia para problema sira-nia área ambiente no mudança climática niang. Hanesan Labarik-feto ida habot mai hau senti katak oportunidade ba Labarik-feto menos liu, antang hau karak atu cria oportunidade barak lutang hau karak foi espaço ba Labarik-feto sira, atu sira bele aprende, atu sira bele sharing, atu sira bele conecta hoe maselu liliu buka hatene kona ba problema sira-nia área ambiente niang. Ami-nia Direitu, Ami-nia Lian, Ami-nia Mehi. Dia Kawanarang Octavio Pereira, Inan 12 anos, classe sexto ano, escola EBF, fundo esqueteu. Hau nudar facilitador finsai, no moça no ringalin sira hau contente tebes. Programa ida-idak mela sábado, nobele azuralin primeiro ano sira. Ami facilitador na insanulu, amutuk feto 5 mane 5. Ami-nia Direitu, Ami-nia Lian, Ami-nia Mehi. Dia haunenaran completo Eliana Maria Maya, husi município Mera, hanudar ema deficiência físico, agora darão aprende RTO, ami RTO, ami amutuko colega deficiência sira, ami aprende suku carteira, pasta, no seruk-seruk-tang. Favor, Haree, Ami-nia habilidade, labele Haree, Ami-nia deficiência. Ami-nia Direitu, Ami-nia Lian, Ami-nia Mehi. Olá, haunenaran Milênia do Carmo, husi grupo Mediversal ka Medicina Universal. Grupo ne composto husi estudante feto na insanulu, ami fiar katak ami bele hasai povo Timor sira-nia conhecimento, nomos bele hanoring povo Timor atu bele aplica estilo de vida de nebe diagno saudável e sira-nia vida lor-loronia. Ami-nia Direitu, Ami-nia Lian, Ami-nia Mehi. Ami-nia Direitu, Ami-nia Lian, Ami-nia Mehi.